Egun on guztioi. 40 eguneko ebilberdeari ekin genion joan zen astezkenean, hautzaren ezaugarriarekin. Goiti bera berritzeko aukera dugu aldi honetan. Jainkoaren hitzaren argitan eta eukaristiak aberasturik egiten dugu aurrera. Igandea ospatzeak Kristoren heriotza eta pizturari begira jartzen gaitu. Horretan gozatzen bai gure fedea, gure gizatasuna. Misterio handi honek lagunti ezaigula gure bizitzako basamortu eta lehorteetan fedearen argia aurkitzen. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zurekin. Zenide maiteok, egun hauetan, Karitateko Bedrunan Karmeldarranen kongregazioa 200 urte ospatzen ditu. Hemen Zumaian importanteak izan dira, zuetako askok pasatuko ziran beraien eskuetatik eskerrak ematen diogu. Egon diran, Zumaian egon diran lekaime guztiengatik, utzi duten onagatik, egin duten onagatik, eta gure otoitzean jangoikoari eskerrak ematen diogu, guregan egin duten gauz guztiengatik. Honekin batera eta nahi honekin batera gure jangoikoari eskatzen diogu lagun gaitzala Eukaristi honetan parte hartzen. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti saltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Jainko algustiduna, egizu, garim sumako urteroko jarduerak eraman gaitzala, Kristoren misterioa hobeki ezagutzera. Eta berari dagokion eran bizitzera. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rege bizi behizera, gizaldi eta gizaldietan.
Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en la mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en la mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer: no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Zaude nerekin jauna, larri aldia. Garbitu neure pekatutik. Aitortzen dut bai neure hobena, begi aurrean dut etengabe neure pekatua. Zure aurka bakarrik egin dut pekatu, zure begietan oker dena egin dut, neure hobena beti begien aurrean baitu. Zaude nerekin jauna, larri aldia. San Pablo apostoluak erromatarrei egindako kutunetik. Zenideok, gizon baten bidez sartu zen pekatua munduan, eta pekatuaren bidez heriotza. Horrela, heriotza gizaki guztien gana zabaldu zen, guztiek egin zutelako pekatu. Egia da legea baino lehen, bazela pekatua munduan, baina pekatua ez zaion inori ezartzen, legerik ez badago. Halare, Adamengatik Moisesen gaineraino nagusi izan zen heriotza gizakien gain.
baita Adamen hutsegitearen antzeko pekaturik egin ez zuten gain ere. Adan etortzekoa zenaren iruduri da. Baina Jainkoaren doianarekin ez da pekatuarekin bezala gertatzen. Izan ere, gizon bakar batez pekatuaz dena hil badira ere, asko ugariago zabaldu dadanentzat Jainkoaren grazia eta doaia, beste gizon bakar batik esker, Jesukristori esker alegia. Eta ondorioi dagokionez ere, Jainkoaren doianarekin ez da gizon bakarraren pekatuarekin bezala gertatzen. Izan ere, pekatuak bakarra izan arren denen gaiztepena izan du ondorio doainak. Berriz, pekatuak asko izan arren denen barkamena. Gizon bakarraren pekatuagatik heriotza nagusitu bazen, zenbaten gehiago ez ote dira betiko bizia nagusi izango bakar bategatik, Jesukristogatik, salbamenaren grazia eta doain oparua hartzen dutenak. Beraz, baten pekatua gizaki guztiei gaitzezpen ekarri zien bezala, baten leialtasunak gizaki guztiei salbazioa eta bizia ekarri die, eta baten obedientzia ezagati guztiak pekatari gertatu ziren bezala, baten obedientziagatik guztiak zuzen gertatuko dira. Jaunak esana. Jauna zorekin Jesucristoren evangelioa San Mateoren liburutik. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, le puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le dijo: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria y le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto». Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se le aparecieron los ángeles y lo servían. Jauna que sana. Espera,
Garizuman sartuak gaude jada, bide ederra, bide sakona, baina aldi berean itxaropenez betetako bidea. Garizumaren hasieran beti, lehenengo igande honetan, beti Jesusen tentazioak irakurtzen ditugu. Tentazioak bizitzaren parte dira, denok ditugu tentazio desberdinak. Jesus tentazioak eduki balimazitun, gu ere tentazioak edukiko ditugu. Baina tentazioak atzetik gauz harrigarri bat izkutatzen dute. Eta horrela hasten dira, tentazio guztiak, eta jangoikoarenak batiz bat. Jangoikoaren semea balimazara, eta gero dator, bigarren partea. Jangoikoaren semea balimazara, eta atzitik etorriko da, ogia, reinua, edo boterea, hiru tentazioak, Jesusen hiru tentazioak. Honek esaten digu, tentazioak ez direla gauzei zuzenduta. Tentazioa zuzenduta dao gure duintasunera, jangoikoaren semea balimazera. Gure tentazioiek, gaitzak, gure duintasun hori kendu nahi digu. Gero gurekin nahi duena egiteko. Kentzen balima digu duintasuna jangoikoaren semeak garela, hori sinisten balima dugu eta hori saltzen balima dugu, gurekin egin dezake nahi duen dana. Bizitza egoera zailetan jartzen gaitu, gaixotasuna, heriotza eta askotan ere bakardadea. Eta askotan gure pentsamentua hau izaten da. Jainkoa zaintzen aldau egoera honetan egonda. Jainkoa ni sufritzen ari naiz eta jainkoa non dago. Jainkoaren semea balimazara. Eta galdera hauen atzean tentazio berdina da, duintasunaren tentazioa. Azkenean planteatzen gera galdera berdina, jangoikoaren seme alaba algea. Horretxegatik, era labur batean eta azkar ulertzeko eran, esan dezakegu etxaiak mundua aldatu baino lehen, aleginduko dela jangoikoaren seme naizela ahaztea. Ba honek, lagun gaitzala, gure jangoikoarekin bat egiten, eskadezaiegun fedea indartzea eta tentazioietan ez erortzea. Hoy hemos escuchado en el Evangelio las tentaciones de Jesús que denotan que fue tentado toda su vida, no tuvo ese momento en 3 tentaciones diferentes, sino que denotan que su vida fue una tentación constante como nuestra vida también. Por eso, él que fue criatura perfecta y sufrió tentaciones, nosotros que somos imperfectos también debemos sufrir tentaciones. Pero lo malo no es sufrir tentaciones, lo malo es caer. Por eso pedimos, no nos dejes caer en la tentación todos los días en el Padre nuestro. La primera tentación es, convierte esta piedra en pan. El pan representa las necesidades básicas de la vida, el alimento más básico de nuestra vida, de nuestro día a día. Es una tentación a que nos centremos en las necesidades básicas y nos olvidemos de las demás, incluso de las más importantes. Es una propuesta de tentación a vivir solo de lo urgente. No tengo pan. Aquí está la tentación. No hagas cosas importantes. Haz solo las cosas urgentes. No solo del pan vive el hombre, que es lo mismo que lo importante en la vida no son las cosas urgentes. La segunda tentación,
tírate abajo, que tus ángeles te sostendrán en sus manos. Es una tentación muy común en nuestra vida. Representa la tentación de la religiosidad milagrera, es decir, la religiosidad al espectáculo. Muchas veces solemos presentarnos ante Jesús con esto: si quieres que te siga amando, haz que me cures esta enfermedad. Buscamos un milagro. Y cuando buscamos ese milagro no hay confianza, por lo tanto no hay mucha fe. Es una frase que proviene de una visión del espectáculo, de un querer hacer las cosas a la manera de uno mismo y olvidando de la confianza que tenemos que depositar en la voluntad de Dios. La tercera y la última tentación. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Es la tentación de la búsqueda fácil. En otras palabras, ¿qué diríamos? Es dinero fácil, sin esfuerzo. No es un dinero trabajando y sudando, No. Es querer vivir una filiación, un ser hijo o hija de Dios sin cruz. Tú solo adórame, que yo te daré todo lo que estás viendo. No hay seguimiento a Jesús verdadero sin cruz, y lo sabemos. Todo gurú que pueda venir a nuestra vida presentándonos un camino fácil nos engaña. El camino de Jesucristo, del seguimiento a Jesucristo, y Él nos lo dice, es pasar por la puerta estrecha. Pues tengamos en cuenta que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz y por lo tanto que no nos soltemos de Cristo, que Él es nuestra fuerza, nuestra esperanza, nuestra fe, y que nuestra fuerza, nuestro deber y en este camino de Cuaresma sea hacer su voluntad, que eso es lo mejor que podemos pedirle. Pues que el Señor nos bendiga, bendiga a los nuestros y que podamos seguir confiando y creciendo en fe. Eta zenide maiteok aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut, Jainko Aital guztidun, zerulurren egilea. Sinisten dut, haren seme bakarra, Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu, eta Maria Virginagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernotara jetxi, eta hirugarren egunean, hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo, eta Jainko Aital guztidunaren eskuinaldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Zenide maiteok, egiogun otoitz zeruko aitari, gizaki guztientzat errukia eta bekatariontzat barkamena eskatuz. Garizunaldi honetan, Jainkoak bere fededunei gaizaren aurka egiteko, bere okerretatik zuzentzeko eta onbidera itzultzeko behar duten indarra eman dezaien. Egigun otoitz. Por la paz y por todos los que sufren sus consecuencias, roguemos al Señor.
Ondasunez oparo bizi direnek, daukatena behar zuen onerako erabiltzen jakin dezaten, eta mundu honetako ondasunetan liluratuta bizi ez daitezen. Egigun otoitz. Por todos nosotros, para que sepamos ayudar a los necesitados y a quienes tenemos cerca. Roguemos al Señor. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Nideok egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jauna, opari honekin azten gera, Pasko misterioa ospatzeko prestatzen. Egizu geure jarrera izan dadila, eskaintza honek eskatzen duenan araberakoa. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zorekin, gora bihotzak eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak matea jauna eta guzti santu, jainkoal guztidun beti erekorri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak, 40 eguneko baraua eginez, hasiera eman baitzion garizumako geure barauari. Eta tentatzailearen maltzurkeriaz baztertuz, bekaturako geure jarrera nola menperatu erakutsi zigun. Pasko misterioa bihotz garbiz, ospa dezagun, eta betiko paskora iritsi gaitezen. Horregatik engero eta santu guztiekin batean, beti eta beti abesten dizugu goratzarre hau. Hosanna.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez: Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oregarri. Hau da sinismenaren misterioa. Zure burutzen agizkoena, munduaren salbatzaile zegara, salba gaitzazu, Jesus Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izango gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Orobat, izango gogoan jauna, eren egun mundu honetatik zuregana eraman dituzun, Mari Carmen Orbegozo eta Xavier Mutiozabal zeure zerbitzariak. Gogoan jauna baita ere, orain dela urtebete mundu honetatik zuregana eraman duzun Guillermo Romero zeure zerbitzaria. Heriotzan zeure semearekin bat egin duten ezkero, pizturan ere berarekin bat izan daitezela. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Estaniz, Adorita, Antxon, Agustina, Jose Mari, Maria, Azkoieregi familian hildako zenide guztiek, Miren, Arantxa, Margarita eta Karidadeko Bedrunen hildako lekaime guztiak. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegeren argitan. Errukizakizki guarrengu guztiok betiko bizi eritsi ezagun, Jangoikoaren amamari Virginia Doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gorzetzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin bategan, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure Amen.
atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pake agurgunotan, zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan zendo, betiko zorinaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorko den zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren pakea beti zurekin. Emaiozue pakea alkarri. Munduko pekatuak etxen ezun, jakoikoaren indotza. Munduko pekatuak etxen ezun, jakoikoaren indotza. Munduko pekatuak etxen ezun, jakoikoaren indotza. Hemen jangoikoaren bildotxa, una munduko pekatuak entzen duena, zoriontsua jaunaren maira deituak. Ez da zinor zure etxean sartzen, baina zazuz bat eta zendatu naiz.
Egin dezagun otoitz. Hartu dugun ogi santu honek jauna, sinismena bizkortzen digu, itxaropena sendotzen eta maitasuna indartzen. Egizu ikas ezagula, egiazko ogi bizi den Jesusen goze izaten, eta zeure ahotik ateratzen diren hitzetan bizia aurkitzen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, etorbedi jauna ugari zeure bedenkapena, zeure herriaren gainera. Emaiozu estualdietan itxaropen handiagoa, tentaldian indar sendoagoa eta betiko salbamena. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eta bedenka zaitzatela jangoiko algoztidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrik asko etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte eta igande eder bat izan dezazuela.